tutarava kuri Champions League ntitwavuga kubura ko umwe mu bakinnyi twavuga most decorated player muri Champions League ariwe CR7 cyangwa Cristiano Ronaldo, bamwe mukunda kumwita ku kazina, yujuje imyaka 40 muri iki cyumweru. Yari arimo akina rero umukino wa nyuma ko ikibazo kitari Cristiano ahubwo ikibazo cyari Erik ten Hag, arasezererwa nubwo bashobora kuba bi Manchester barazanye Omiri Gufa Bunguri, bari bazi ko birukanye uri guguna, ntaho bavuye ntaho bagiye dukurikije in terms ya resulta ko bigaragaza ko ntago biraryo by Manchester. Thousand Hills Empire turagarutse muri update zacu nk'ibisanzwe hamwe na Mr. Erive, amakuru yawe umeze ute? Ndaho ndagumye. Alright. N'abashinga nahe. Ntasambaye. Musi wagenze neza? Ya wagenze neza. Ruri mu bintu byinshi bitandukanye byiza cyane. Biri hagati no hagati bibi, ariko ibi ntabwo byari byinshi. Niyo mpamvu dushimira Imana, turashimira Uwiteka kubera ko ibi ntabwo byari byinshi. Ni neza cyane. Dutangira muri siporo tuhereza abantu update cyangwa hari andi makuru waheraho? Reka dutangire muri siporo tubaha update kuko ni menshi. Dufite update menshi ku mugabane w'Uburayi, ariko turaza no kubaha andi update atandukanye, ariko tuzi no kubaha andi makuru atandukanye yiri avugwa nk'uyu munsi, yaba no muri politike n'ahandi bukungu. Ariko duhereye muri siporo, reka duhere ku mugabane w'Uburayi. Tariki 11 na tariki 12 hazaba round y'amakipe yagiye gukina barrage. Ukari amakipe 16 agomba kwishakamo 8 asanga andi 8 mu irushanwa rikomeye cyane rya UEFA Champions League. Ni irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo, ririmo rikinwa muri forma nshyashya kandi forma nziza igezweho ubu ngubu y'amatsinda. Amakipe 8 rero yamaze kubona qualification iri direct ikomeza muri kimwe cya 16 cya kimwe cy'umunani kirangiza. Andi 8 agomba kwishakwa muri 16 ku makipe 28 muri 32 niyo yahawe amahirwe yo gukina imikino ikurikiyeho. Ibyo rero byatumye imikino iba myinshi kandi bituma n'amakipe agira icyo acyura. Gusa shock irimo mu makipe azakina, Real Madrid izakina na Manchester City. Iyo ni match ya kimwe cya kabiri cyangwa kimwe cya kane cyangwa finale ije mbere y'igihe, kubera ko n'amakipe akomeye y'ubukombe. Ko buri kipe yose ifite Champions League, n'ubwo Real Madrid ifite Champions League nyinshi cyane kuruta City, ariko muri iyi myaka 5 ishize City nayo yagaragaje ubushongore n'ubukaka muri irushanwa rya Champions League Burayi. Iyo ni shock navuga ikomeye izaba hagati muri aya makipe uko yatomboranye. Manchester City izaba yakira Real Madrid, Brest izaba yakira Paris Saint-Germain, na makipe yo mu France yombi uko ari abiri yaratomboranye. Hagomba kwishakamo imwe igomba gusanga Liverpool, Arsenal na Barca n'andi makipe yabashe gukomeza yadaciye muri barrage. Club Brugge izakina na Atalanta. Club Brugge izaba irimo yakira Atalanta. Twabivuze ko Man City izakira Real Madrid. Twabivuze ko Juventus izakira PSV Eindhoven. Monaco bazakira Benfica Lisbon ni ikipe muri Portugal. Indi kipe mugenzi wayo muri Portugal ya Sporting, ariyo ikipe Cristiano Ronaldo yatangiriyeho kariyeri ye, izaba yakira ikipe ya Dortmund. Nayo ni ikipe muri zirigi ijya yiyuburura, ukabona nubwo wenda muri shampiyona biba byanze rimwe na rimwe, ariko iyo igeze muri zirigi ibikipe y'ubukombe, ko ntabwo twakwibagirwa ko ariyo kipe yakinnye umukino wa nyuma na Real Madrid sezi ishize ya Champions League, ubwo Real Madrid yatwaraga igikombe. Ubwo rero ni ikipe ikomeye cyane Dortmund, nubwo hari igihe byanga mu Bwongereza waba ikina, ariko hari igihe igera muri zirige igakora udukoryo.
Celtic izaba iri gukina na Bayern Munich, izayakira Feyenoord Rotterdam, ikipe yo mu Buholandi izaba yakiriye Milas. Ni amakipe uko ari 16 tuvuze mu mikino 8 agomba kwishakamo amakipe agomba guhura kuri finali muri kimwe cy'umunani kirangiza cya Champions League. Ubwo ari ikindi twababwira cyo kuri Champions League nuko umukino wo kwishyura uzahita uba nyuma y'icyumweru tariki 11 azaba ari kuwa kabiri, nibwo azaba umukino wa mbere. Umukino wo kwishyura ube tariki 18 na 19, mu gihe umukino ko muzi ko Champions League n'ubundi kinwa cyane kuwa kabiri no kuwa gatatu. Ubwo umukino ubanza uzaba wabaye tariki 11 na 12 kuwa kabiri no kuwa gatatu w'icyumweru tugiye kujyamo. Ikindi cyumweru kizahita gikurikira hazahita haba umukino wo kwishyura. Amakipe azaba rero yatsinze niyo azakomeza asange ya makipe 8 twababwiye yakomejeyo adasabye imikino ya barrage, yahise abona qualification directe. Harimo amakipe mukunda nka Arsenal, harimo amakipe mukunda nka Liverpool, harimo amakipe mukunda nka Barcelona, harimo amakipe mukunda yahise akomeza atabanje guca muri barrage nka Internazionale do Milano. Amakipe menshi yagiye akora iyo bwabaga kugira ngo atajya guca muri barrage. Ibigugu byaciye muri barrage twavuga ni nka Man City na Real Madrid, twavuga Juventus, twavuga Paris Saint-Germain, twavuga na Bayern Munich na Dortmund yibirendura amakipe muri izi ligue. Ni amakipe rero yabashije kudakomeza neza yemye, biyasaba ko ajya guca muri barrage. Iyo niyo update twari dufite kugira ngo abantu bitegure ijoro rya Champions League bigiye kuza. Tutarava kuri Champions League twavuga kubura ko umwe mu bakinnyi twavuga most decorated player muri Champions League ariwe CR7 cyangwa Cristiano Ronaldo, bamwe mukunda kumwita ku kazina, yujuje imyaka 40 muri iki cyumweru. Yari arimo akina rero umukino wa nyuma afite imyaka 39. Umukino yatsinzemo ibitego 2, harimo igitego cya penalty ndetse n'igitego yatsinze asimbutse rwose akirampa agasanganira umupira mu kirere. Twavuga ko rero nawe ni umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, yujuje imyaka 40 gusa agenda asaza nka ve cyangwa nka divayi nk'uko twagiye tubigarukaho. Uko asaza ugira ngo ibitego byashize mu maguru, kumbi niko ibitego ahubwo bigenda biba byinshi mu maguru. Ni umukinnyi rero ufite ibitego byinshi kubera ko niwe watsinze ibitego 140 muri Champions League, UEFA Champions League yose. Yaciyagayeho gutsinda ibitego 17 muri sezo ya 2013-2014 ubwo Real Madrid yatwaraga igikombe cya Champions League muri sezo imwe. Afitemo uduhigo twinshi muri Champions League. Niyo mpamvu ubwo twari turi kuri Champions League ntitwakwibagirwa kwibutsa ko uwo muhungu wamaze imyaka ikabakaba 9 akinira kuri stade ya Santiago Bernabeu yambaye umwambaro w'umweru n'umukara wa Real Madrid. Uwo musore rwose Cristiano Ronaldo cyangwa uwo mugabo w'abana benshi mujya mubona n'umudamu umwe, agaragara rwose nk'umukinnyi ukomeye wabayeho mu bihe byose by'umupira w'amaguru. Kubera ko amaze gutwara ibikombe 33, ntabwo twakwibagirwa Euro yatwaye, ntitwakwibagirwa UEFA Conference League, ntitwakwibagirwa Ligue 5, bimwe mu bikombe bikomeye yagiye atwara. Twakwibagirwa ibikombe by'isi by'amaklub yagiye atwara, ko uwatwaraga Champions League yashoboraga kwitabira n'irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amaklub. Ntitwakwibagirwa ibitego amaze gutsinda 923. Ni ibitego byinshi rero bitaratsindwa n'undi mukinnyi wari wese mu mateka. Arifuza ko yagera ku gitego cya cy'igihumbi akacyuzuza kiri umukinnyi ukina umupira ku rwego rw'ababigize umwuga, apana kujya kubyuzuriza mu bamateri nk'uko abandi bagiye bajya kubyuzuriza. Ubwo rero yujuje imyaka 40 kandi nta kindi twamwifuriza uretse gukomeza kujya mbere, gukomeza gukora iyo bwabaga kugira ngo akomeze kariyeri ye ayihimizi, nubwo ifite imizi ikomeye cyane kuva mu mwaka wa 2002 ubwo yigaragazaga muri Sporting Lisbonne. Hari kera yarakiri umwana mutoya cyane. Ubwo rero kuva aho ngaho ukomeza aca Manchester, aca muri Real Madrid aha tsinda ibitego 450
ahava ajya ahita aba top scorer wa Real Madrid mu mateka yayo, aca ku bakinnyi bakomeye nka ba Raul n'abandi bari baratsinze ibitego byinshi. Ahava ajya muri Juventus atsinda ibitego 101 mu myaka mike yahamaze, agaruka mu rugo kwa Manchester United, ariko ntibyagenda neza, agirana ikibazo n'umutoza Erik ten Hag, bituma anatangaza interview yari ikomeye cyane, yagiye igaragaza ibibazo wenda iriya kipe ifite ya Manchester United, aho mu kiganiro cyashize twavuga ko ngo hari imbeba zari ziri no muri stade. We ntiyavuze ko harimo imbeba, ariko avuga ko bariya abagabo batigeze bifuza na rimwe gusana cyangwa kugira ibyo bongera. Avuga ko amajimu yahasize, amajakuzi, pisine n'ibindi ari ibyo n'ubundi yahasanze, ibibuga by'imyitozo n'ibindi. Ubwo rero yarimo avuga ko famille Glazer itigeze yita rwose ku ari abanyamerika, batigeze bita ku guteza imbere ikipe ya Manchester United, ahubwo ko bitwariraga inyungu yavaga mu ikipe aho kugira ngo bongere ba investing. Ni ikiganiro na interview yabaye rurangiranwa, yamenyekanye cyane mbere y'igikombe cy'isi, yatumye namugiraho ingaruka. aba pro Manchester batangira gusa nk'abamurwanya, ndavuga abanyamakuru n'abapunditsi n'abandi batari bishimiye ibyo yaratangaje, wenda byakwitwa ngo ni ibanga ry'umuryango yari amennye, ariko nyuma yaho byaje kugira aho bigarukira. Gusa yari yakiwe n'umunyamakuru urangiranwa Piers Morgan amutangariza ibyo byose, ariko igikomeye cyanababaje abafana ba Manchester na Manchester n'ubuyobozi muri rusange nuko yabitangarije umufana ukomeye wa Arsenal. Hajemo n'akantu k'ubukeba, wenda yaba yabitangarije nk'undi mu Manchester bari kuvuga ati n'abavandimwe bari kuganira kugira ngo barebe ibyo bakemura, ariko noneho abitangariza umufana wa Arsenal. Ntekereza ko icyo cyabaye ikibazo gikomeye cyane, binamugiraho ingaruka. Ubwo rero twari dukomeje karere tuvuga ko muri Manchester yagarutse akongera akitwara neza. Ntabwo dushobora kwibagirwa ko yagiye atabara umutoza Organ Solskjaer kugira ngo ntiyirukanwe, ugasanga match bamuteze amufashije gutsinda igitego cyo mu minota ya nyuma kigoye. Ndabyibuka kitsinda Atalanta muri Champions League, n'abandi bakwibuka ibindi bihe bikomeye yagiye atabaraho uwo mutoza. Ariko akimara kuza umutoza mushyashya Erik ten Hag, ntabwo bumvikanye, aho yagiye anamusimbuza akabyanga. Kuri match ya Tottenham yagaragaje kwivumbura ari kuri bench, n'ibindi bikorwa byagiye bituma izina ry'uriya mugabo Cristiano Ronaldo rikomeza kuba ikibazo. Gusa byagaragaye nyuma ko ikibazo kitari Cristiano, ahubwo ikibazo cyari Erik ten Hag, arasezererwa. Nubwo bashobora kuba bi Manchester barazanye umiri gufa bunguri, bari bazi ko birukanye uri guguna, ntaho bavuye ntaho bagiye. Dukurikije in terms ya resulta ko bigaragaza ko ntago biraryo by Manchester. Barimo banagayika mu minsi ishize na Crystal Palace, nabyo byagaragaje ko bagifite ikibazo gikomeye. Mateta batsinda ibitego 2. Avuye rero muri Manchester yahise ajya gufata amafaranga menshi, abo umukinnyi wa mbere uhembwa amafaranga menshi ku isi, aho yahise ajya muri Al Nassr. Byatumye imbuga nkoranyambaga za Al Nassr zizamuka, aba followers ukaba bava ku followers 100,000 ukagira mu miliyoni. Byahise bigaragaza ko ni umukinnyi ukomeye cyane, ku buryo ashobora kugira ibyo ahindura, yaba ku ikipe, yaba visibility y'ikipe, uburyo ikipe yarizwi ku ruhando rwo mu gihugu ndetse na mpuzamahanga. Nk'ubu hari abantu benshi bareba shampiyona ya Arabia Saudite bagiye kureba CR7, ugasanga nta kindi kintu bagiye kureba, bagiye kureba CR7. Yahise agaragaza ko afite impact. We ubwo yarivugiye ngo uduhigo nge ntago njya kudushaka, ahubwo turankurikira. Ahantu ari hose uduhigo tuba tumugenda ku mugongo. Ubwo rero ntitwabura kuvuga kuri kariyeri ye, yabaye kariyeri ndende, kariyeri y'imyaka myinshi, hejuru ya 23 agikina umupira w'amaguru, kandi bigaragara ko mu maguru atararuha, abo gikomeje gutsinda ibitego. Aravuna umuheha akiyongeza undi, aratsinda ibitego umusubirizo umunsi ku munsi, yongera konte y'ibitego, ari nako yongera konte y'amafaranga. Ko n'ubu ngubu kontra yongereye muri Arabia Saudite zakomeza kumugira umukinnyi n'ubundi wa mbere uhembwa amafaranga menshi ku isi, kandi ikomeze gutuma agira n'ijambo, kubera ko azagira 5%, 5% y'imigabane muri ikipe ya Al Nassr Arabia Saudite. Ubwo izo updates nizo twari tuvuze, twari duciye kuri Kizigenza kabuhariwe, goal machine, full athlete, bamwe bamwita amazina menshi, umwana w'i Madeira muri Portugal,
from zero to hero, wa mugani wa mugabo ujya ubivuga hano mu Rwanda, nawe yavuye muri iyo mihanda y'i Madeira aragenda bicyamamare ku isi kandi agira ibyo akora bihambaye. Izindi updates twababwira tukiri i Burayi tuvuye kuri Cristiano, twababwira ko amashampiyona yo nta kiri buhagarike amashampiyona. Duhereye nko kuri shampiyona mukunda muri benshi ya Premier League. Premier League iraza kuba ifite amamatch, ntigigira match zoroshye, rero niko yabaye, ntago iri bugire match zoroshye. Premier League izakomeza muri weekend, ariko mu mibyizi uyu munsi none tariki 5 z'ukwa kabiri dufite match ya Newcastle na Arsenal saa 4 mu kanya saa 4. Harabura umunota umwe ubwo ndi kuri coding ikiganiro, ahubwo reka ngire vuba njye kuyireba. Ni match ikomeye kubera ko ni match ya kabiri ya semi final, kimwe cya kabiri ihuza ikipe ya Newcastle na Arsenal. Match ya mbere ababyibuka neza, Arsenal rero yakubiswe ibitego 2-0. Ntago tuzi neza niba Arsenal ije kwishyura ibitego 2-0 noneho kwa Newcastle. Nabyo tubibonye byadushimisha kuri stade ya St James Park. Ni match rero irabiryoheye ijisho kubera ko ikipe ya Arsenal yifuza gukora revenge nyuma yo gukubitira mu keba Emirates, ndavuga Man City muri weekend. Arsenal yifuza gutsinda kugira ngo iki gikombe cy'igihugu cy'Abongereza kibe yakegukana. Iyo ni match rero twavugaho. Wenda dushobora kubabwira line-up y'abari bubanzemo. Mwizamu David De Gea araba arimo, Julian Timber yagarutse mu mutima wa defense na William Saliba na Gabriel Magalhaes. Miles Lewis akana katsinze igitego Man City cy'ishoti nako karaba gahari. Thomas Partey araba ari mu mirere recuperateri uyu munsi na Declan Rice. Dufite Martin Odegaard arimo ahimipira Gabriel Martinelli, Leandro Trossard na Kai Havertz. Bifuje kwatakisha Kai Havertz umwataka, nawe yari yafunguye banke ye atsindamo ikindi gitego muri weekend cya Premier League. Ubwo rero niyo update twabagezaho. Newcastle nyine yabifite babandi, Ken Trippier arabarimo, yarabifite Anthony Gordon arabarimo, Alexander Isaac arabarimo, Bruno Guimaraes nawe arabarimo, n'abandi bakinnyi bakomeye bayo. Mu match imaze gutangira, none aha rwose biratangiye. Ni match nayo turaza kubabwira ibyayo, tubaha update yayo kubera ko Arsenal yifuza kuba yayitsinda kugira ngo ikomeze. No mu Bwongereza ku isaha imwe Real Madrid irabiri gukina na Leganes. Match nawe yamaze gutangira. Nabo ni Copa del Rey, ni igikombe cy'umwami, kandi ni muri kimwe cya kane. Real Madrid rero yifuza gutsinda ikipe ya Leganes kugira ngo irebe ko yagabanya icyasha yagize. Yahuye n'ibibazo n'uruva gutashya rwose ejo bundi, ubwo yakubitwaga n'umwana w'umukeba, ntago byayishimishije. Izo ni match dufite kuri uyu munsi. Milas irakina na Roma muri Coppa Italia, nabo bari muri kimwe cya kane. Bayern Leverkusen na Cologne bo bageze ku munota 17, bari muri kimwe cya kane nabo cy'igikombe cy'igihugu cy'Abadage bita DFB Pokal. Dufite igikombe cy'igihugu cyo mu Buholandi. Iyi mibyizi ndabona ari ibikombe by'igihugu biri gukina. PSV Eindhoven yatsinze Feyenoord ibitego 2-0. Ibitego 2-0 byatsinzwe na Bakayoko wanatsinze muri Zirige mu minsi yashize, n'uwitwa Til. Ibitego 2 yatsinze Feyenoord, nabo bari muri kimwe cya kane. Tuvuye aho ngaho twari dufite match yatangiye ya Eagles na Norwich, nayo yatangiye baracyari ubusa ku busa. Hakaza match ya Championship, hakaza igiciro cya mbere cyo muri Turkiya bakinnye. Trabzonspor yanganyaga na Iskenderun 2-2. Rizespor nayo itsinda Ankara Gucu 2-1. Bakinaga nabo igikombe cy'igihugu cya Turkiya. Ababirigi bakinnye. Genk iri kunganya na Club Brugge bageze ku minota 12. Ayo ni update twababwira. Celtic na Dundee muri Scotland nabo
bari kunganya ku munota wa 17. Amamatch menshi yatangiye akerewe saa 4 n'indi minota irengaho cyangwa mbere ya saa 4 ho gatoya. Ayo niyo mu match twababwira rero twari dufite ubu ngubu. Ikindi twababwira tugarutse wenda ku ma transfer, hari amakipe n'ubu ngubu ataragaragaza uruhande ahagazeho. Ubwo ntabwo twababwiye ko Paris Saint-Germain yatije Koromani, yamutije muri Juventus, yagezeyo yewe anatsinda n'igitego cye cya mbere. Ni umukinnyi mwiza cyane warase igitego kuri match ya finale y'igikombe cy'isi yahuje Abafaransa ndetse na Argentine. Igikombe cy'isi cyatwaye na Argentine cyabereye muri Qatar, ariko kuva yarata icyo gitego ntabwo yari yagaruka muri forme, kandi twibuka ko akiri mu Budage yari afite performance nziza, ariko biza kwanga. Bibaho iby'umupira byo bibaho, ariko ni inkuru nziza kubera ko bamutije amezi 6, nta buy out of clause irimo, ntago byo kumugura byo byari byemezwa, ariko ageze akitwara neza, ikipe ya Juventus ishobora kumusinyisha amasezerano y'igihe kirekire akareba ko yareransa kariyeri. Hari abakinnyi benshi Juventus yagiye ifasha kureransa kariyeri zabo, bari bamaze kugera ku gasongero ariko bagasa nk'abasubira hasi kubera amakipe bagiyemo barusha imbaraga cyangwa barusha agatuza. Ibyo bibaho muri football. Nawe rero niko natekereza ko byari byamugendekeye. Ikipe ya Paris Saint-Germain byayisabye ko igurisha umukinnyi wayo kugira ngo yari imaze kurenza intizanyo yari yemerewe, kugira ngo ibashe kuba yatiza Koromani aho kugira ngo akomeze ahemberwe gusa. Ntabwo yari ari mu mibare y'umutoza Enrique, wabonaga ko atari mu mibare ye rwose. Wabonaga prefera gukoresha abandi bataka aho kugira ngo amukoreshe. Ubwo rero ni transfer yarangiye, ni deal done. Hari ibindi wenda by'amarumazi. Arsenal n'ubundi rakigaragaza ku isoko nk'ishaka umukinnyi usatira rutayizamu, typical number 9, ariko n'ubu ngubu nta deal irarangira. Turacyategereje kubanza wenda deadline ariyo bazategereza kugira ngo babashe gufinaliza amadeal atandukanye. Ni update rero twabagezagaho i Burayi, kandi tuba tubashimira cyane kuba muri kumwe na Thousand Hills Empire Sports Update, kugira ngo tubashe kubana buri munsi, buri mugoroba tubaha update yiriwe i Burayi, tureba ibyavuzwe, amaresultat, amakuru ahari n'ibindi byose. Ntimukabe kure yacu rero. Ciao, turabakunda cyane. Ubwo turaza kubonana mu kanya mu update yandi yo mu Rwanda. Murakoze cyane. Mwari muri kumwe n'umusore wa Nyerve. Twishimiye kuba twabanye namwe. Murakoze cyane. Ciao. Nzagenda nza kiganiro nza nihagarike. Ari gusinzira.